Kadi titiang ngewentenang jagre paungu atur amatre maka nganganin sang dampati lan kulawarga driki sekadi pianak titiang inyoman Yogi Sentanu Putra sareng kadek Eni Suryaningsih rite pengansane mangkin lugrayang titiang ngaturang pengastung kare. Om Swastiastu. Pemekasnya titiang merebe semeton mangkin saking Banjar ri depengan sane mangkin riki ring pondok titiang nanging ri depengan sane mangkin Kang Yang ring parindikan genah ring parindikan minakadi penyanggre lan pisuguh tuna pisan kebaos titiang lungsur Agung Pangampura. Nah sane mangkin minakadi para atiti uleman lan semeton titiang sarang sami lan sampun dados kebaos pewarangan maka cihna bukti ring sajroning pesikare iraga sampun mas semeton sarang sami. Nah sane makin sampun minakadi pisuguh sampun nala katunas sane mangkin wenten minakadi boga amatre sane sampun kacumawis dikering sisi kau sane mangkin ngiring iring titiang malih pisan wawu titiang sampun unas dikering Bangli mangkin semetone saking Bangli iring titiang nyiterase ring kawentenan titiang naler medwe boga bujana yening wenten minakadi kekirangan ring sajroning warna lan ring sajroning sat rasa titiang ngelungsur Agung Pangampura. Nggih amenika minakadi titiang presido matur ring sajroning paungu rite pengalusane mangkin kirang langkung antuk titiang matur titiang ngelungsur Agung Pangampura. Lan maka wesanane ngatur puputang titiang ngatur puniki antuk ngecarang para mesanti. Om Santi 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 Om. Giring